adofo a mo hwe aha sechere East TV na nsema ekoso sechere PM sim na de nyina de brebo enkra yensa ka efri na nasusu bibi krobia asante asoye na naskore man hene na soye nyina ene se September busumi yemre de toso ya aduenu nsia ana na naskore man hene enya akrata ese enipa bi ya mo omkwan se omra metu galamse ewo senchi surface mining na santumi krata na yede ama wo no nanka na akrowura askore man hene krodi yane dia na senchi se na se no ohwese ka san krata na betima aba ono no ho no de abekire no nanso bia fa krata na ama abekire no na nu no odwedua mu no se New Company Limited ana sabre yi Minerals Commission ama makonya ama mtumi krata se omra metu galamse ewo empatam wo no na se enam se abamre mu no nananom na hwe ensase so ewo ba bibia omo bia ntino omoma kwan emo metu galamse ho no mo enam se na se wonim die mine no aye enkro bebre esensuo kwaye etinya de obepene ne ebepene kira se omoma metu galamse no ewo senchi asase so ewo sechere East krobia mu ewo no mo etina na se enya de obepene so sa na manfo nyina nso tanachi se nya de obepene so ama galamse no atimi akoso eti wei amanana ache krata ade akwakoma asoye a wono ene hwe abode enwo nsam nyina so se galamse ne de onyi ntumu ne enyi ntumu kira ti amanfo ebona na subi krobia asante abaso ewo decision wataki so oma kwan ema galamse ema sechere East ene ne patam ene ne kura yesanchi na ma mesai ensuo no o se New Company no kro mo ba ye no krata no o ma amfa amanana no kra mo ma ahwempo eto no de eyenkra ana oto omo wei ene free sechere East eya asante askore ni kura yesanchi susubibi krob ya asante na na askore ma hene edi atuja se galamse die ososo ewo ne nsase so sanso ene ni konti hene o waskore echeche nkomo yenti do no so ka edi soso osaba masala ma bo ma ite askore ma he konti na sign ene yeti se go fubi abase ometu perspective lichi yene mi chaye ne no asem se na sase so ya sokolma mu hade o ma obi a me gold o lithium perspective obi a ye bo obi a me ye galamse do on pre ada sel abide legally and say illegally to on pre on sase so o me se go fonsuo e me se yesuo hade ya sase ese no et on pre and then ochina there is no akọ president okọ na mani a on pre because otunfo aka se o ma hin bia wo be pene be galamse na perspective was goal was sase so no o be follow be cheche sa na president so ka kire ahen ama hin oba nationals of chiefs o se ama hin no mo ano se de be ya perspective no gold you know galamse ni ayin be kofo it won makwankwa onno na bo aga na law ya bebre it na atnya yin na o ka obi it won train masadi no emma on asase so ya so no sus bibi asase ene ye galamse o so na se emma o so na obe ro ka obi dia na national insurance time for no nana askore konti hene ene ekotie nsema wodo wode atudwa no enti nana askore man hene susubibi krob ya asante oso ompene emo obi anye galamse ewo na asase so nana yetawachi pampe diche wateki amanfo ani age askorefo mu abrochire askorefo a omo askore nkronketuam ene amanfo Ghana hu ne se ampa woye wo hene a usipi na usita ya wo kamso ana woye nana ye nyina tawachi galamse die sechere East ni kwase soso ema ne ba amanfo nyina nsore na ye nkuntia galamse na esensuo esasase ha sechere East TV efie nsam nko a so subscribe to YouTube page na subscribe say follow your Facebook a follow yen say be asori bia ba obeti sechere East TV efie nsam nko